abaraperi beza bubu n'ibihe byose ku isi ni urutonde twagukoreye nka Nonaha TV Rwanda. Gukora urutonde rw'abaraperi beza ku isi buri gihe bikurura impaka n'ibiganiro bidashira. Iba kenshi biterwa nuko nta nzira itomoye yo kugena ngo kana karusha uyu. Inzira byakabaye binyuramo n'uburyo umuhanzi agwa mu njyana, uburyo umuryango mugari wakira ibyo akora, amagambo agize indirimbo n'ibindi. Byaba urugamba rukomeye kumvisha ko Tupac arenze Jay-Z, ufatiye ku ngingo y'uko umuryango mugari wakira ibintu mu buryo butandukanye. Kandi byagorana cyane kumvisha ko B.I.G Notorious arenze Kanye West, ufatiye ku ngingo imwe y'uburyo abantu bamwakira. Bikaba kandi ikinyuranyo mu gukoresha indangururamajwi. Kanda subscribe kuri channel yacu yitwa Nonaha TV Rwanda. Gusa ufatiye ku ngingo ya creme mu bihe byose, nk'imwe mu z'ingenzi muri hip hop, ukareba Eminem, Jay-Z, Tupac, Kendrick Lamar, ntabwo byakoroha kumenya ngo ninde urenze undi. Nibyo bituma rero ibi biganiro n'impaka bihora biryohera ababiganiraho. Uza ku mwanya wa mbere muri aba baraperi b'ibihe byose ni Tupac Amaru Shakur, afatwa nka nimero ya mbere mu baraperi b'ibihe byose. Mbere y'urupfu rwe kuva ku wa 13 Nzeri 1996, Tupac Shakur nta washidikanije ko ari we muraperi wari ukomeye icyo gihe. Ibinyacumi bibiri bishize abantu baracyaririmba ubutumwa bwe. Imwe mu mpamvu itangwa nuko uyu muhanzi yihariye mu kuririmba ku bibazo by'abantu bacamo mu buzima bwa buri munsi busanzwe. Yaririmbye ku busumbane bw'abantu, abonwa mu ndorerwamo y'umuntu ushaka impinduramatwara iganje. Uyu muhanzi wamaze hafi imyaka 3 mu muziki afite icyo avuze kuri sosiyete nyarwanda. Tupac yari afite ubuhanga mu gukoresha indangururamajwi, akagira uburyohe bwavaga ku buryo yatondekaga amagambo yaririmbaga. Ngaho kanda subscribe kuri channel Nonaha TV Rwanda. The B.I.G Notorious Christopher George Latour Wallace, The Notorious B.I.G, ubwo yasohoraga album Ready to Die mu 1994, yabaye umwe mu bantu bakomeye bakora injyana ya hip hop muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gice cy'iburasirazuba abantu benshi bamufashe nk'umuntu urenze igikundiro cyagutse ubwo yazaga imbere y'abahanzi bakunzwe uburengerazuba. Nubwo atamaze igihe kinini mu muziki, ariko afite umurage mu rugendo rw'abakoze injyana ya hip hop ibinyacumi bibiri. Nyuma y'urupfu rwe benshi baracyafite igitekerezo cy'uko yari umuraperi w'ibihe byose. Ku mwanya wa gatatu hazaho Eminem, Marshall, Breezy, Mothers 3. Eminem si umuraperi w'ibihe byose gusa aranabangutse mu gutondeka amagambo, afatwa na benshi nk'inkingi ikomeye muri hip hop, ahanini biturutse ku mpinduka zagaragaye akimara kwinjira mu njyana ya hip hop. Abantu bamufata nk'umuraperi mwiza. Eminem ni umuhanzi ufite indirimbo zifite ubutumwa kandi bukora ku marangamutima y'abafana. Afata ibyemezo yiteze guhangana n'ingaruka zabyo. Rimwe na rimwe agaragaza icyo atekereza kuri politiki, kandi azi kugenzura igihiriri cy'abafana. By'umwihariko yita ku isesengura, akora n'ibyo atangaza. Kimwe mu bimushyira imbere y'abandi baraperi bose nuko ashobora kurapa kubarusha bose. Nicyo kimuzana ku mwanya wa gatatu mu baraperi beza b'ibihe byose. Ngaho kanda subscribe kuri Nonaha TV. Kendrick Lamar, Dutchwolf ni umwe mu baraperi beza, ari imbere y'abandi ku buhanga bwe mu kwandika no gutunganya indirimbo ziri mu njyana ya hip hop. Imyandikire ye ishobora gutuma abagana abandi baraperi bose bahindukira bakumva indirimbo za Lamar. Mu bihe bitandukanye yasohoye indirimbo zifite amagambo zivugira muri hip hop. Yarashikamye mu rugendo rwe rw'umuziki kuva rutangiye nk'umuhanzi wigenga. Ku mwanya wa gatanu dufite Jay-Z, Sean Cole Carter. Jay-Z ni umwe mu baraperi w'umunyamerika, umwanditsi w'indirimbo akaba na producer.
uretse kuba ari umwe mu baraperi b'ibihangaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umukire. Benshi bashira Jay-Z imbere bitewe na album z'uburyohe yagiye ashira hanze. Nka album ye Blueprint yerekanye ko ari umuraperi w'umuhanga ushobora gukora indirimbo zifite ijwi ryiza ziherekejwe n'amagambo atondekanije neza. Ku mwanya wa 6 hariho Nas. Niba uri gushaka umuraperi w'ibihe byose ufite indirimbo zuje amagambo aryoheye ugutwi, Nas Bin Odala Jones. Nas afite amajwi menshi mu itora. Mu bucuruzi, Nas ni umwe mu baraperi bake basohoye album 8 z'agaciro kanini. Ibi byose bimushira ku rutonde rw'abakomeye kuko Nas ari umwarimu mwiza mu kunyuza mu njyana ya hip hop inkuru nziza yo kumva. Afatwa nk'umwami w'umuhanda w'indirimbo yikikirizwa. Indirimbo yikirizwa na buri umwe. Injyana y'indirimbo ze ikora ku mitima ya benshi mu basangiza b'amagambo bo mu gisekuruza gisha. Ku mwanya wa 7 dufite umuhanzi Drake. Aubrey Drake Graham. Drake ni umunyakanada w'umuraperi, umuhimbyi akaba na producer. Mu mwaka wa 2009 Drake yasinye amasezerano y'imikoranire muri label Young Money ya Lil Wayne. Uyu munsi harabemera ko yamaze kurenga ku rwego rwa Lil Wayne n'abandi bahanzi. Hejuru y'ibi, Drake agira indirimbo na album zicuruza mu buryo bukomeye zikayobora intonde kuva muri 2009 yinjiye ku isoko ry'umuziki. Drake kandi ari imbere y'abandi bahanzi bafite indirimbo bagurisha ibihangano byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari umunyakanada. Ku mwanya wa 8 hari Lil Wayne Dwayne Michael Carter Jr. Lil Wayne ubwe yigaragaza nk'umuraperi w'ibihe byose mu bakiriho. Ibi bishobora kuba ari ukuri kuko ari umuraperi bake bafite album zahawe ikirango Platinum ku myaka 17 y'amavuko. Hari abavuga ko yahawe iki kirango bitewe n'amagambo y'ubuhanga akoresha mu ndirimbo ze. Uretse kwandika indirimbo, Wayne ajyana akora indirimbo zije we atafashe umwanya wo kuzandika kandi ntiyibesha. Ku mwanya wa 9 Snoop Dogg. Benshi bashobora kudashira Calvin Kadazora, Baldras Jr. Snoop Dogg ku rutonde rw'abaraperi beza, ariko ku rutonde rw'abaraperi b'ibihe byose ntawe ushobora kumushidikanyaho. Uhereye kuri album ze nyinshi zo mu myaka ishize, buri ndirimbo izigize ushobora kunyurwa nayo bitewe n'amagambo azigize. Snoop Dogg ni umuraperi ubangutse barwanira ishaka abandi. Snoop Dogg ni umwe mu baraperi babangutse barwanira ishaka abandi kandi akaba umuhanga mu kuvuga ikimurimo. Ku mwanya wa 10 hari Rakim y'abantu bagiye impaka ku bahanzi b'ibihe byose, William Michael Griffin. Rakim aboneka ku rutonde, ariko se koko Rakim ni umuraperi w'ibihe byose? Ashobora kuba umuraperi w'ikiragano cye? Hari igihe cyageze muri Amerika binjira mu gihe cy'imyaka y'abaraperi b'abanyempano, aribwo habonetse abarimo RR Cool, J Public, Eminem, Big Daddy n'abandi. Kugira ngo Rakim aboneke abonaho amenera yigaragaje mu buryo atondekanya amagambo, afite ubuhanga bwihariye mu ijwi binatuma afatwa na benshi nk'umwanditsi mwiza. Kuri iki gihe benshi mu baraperi ntibifuza kurenga umurongo wa gakondo yabo mu guhimba. Kanye West ku mwanya wa 11 Kanye West muri 2004 nibwo yasohoye album ye ya mbere yise The College Dropout. Iyi album yaracurujwe ku rwego rwiza. Umuraperi musha icyo gihe akaba aravutse. Kenya akunze gusohora indirimbo za rap, byatumwe yemeza abakunda hip hop ko ari umunyenganzo. Ku mwanya wa 12 J Cole. Jermaine Lamar Cole ni umunyamerika w'umuraperi umuhimbyi akaba umuririmbyi. Kuva muri 2007 asohora mixtape y'indirimbo ze. Benshi bamenye ko azaba mugari mu bakora injyana ya hip hop. Cole ntiyigeze atakaza mu rugendo rwe nk'umuhanzi wigenga. Buri murongo ugize indirimbo ye ni uwo gutekerezaho. Ku mwanya wa 13 Lauryn Hill. Nta muntu udushidikanya kuri Lauryn Hill ko ari umuraperi kazi mwiza w'ibihe byose, anagira amajwi menshi mu bavuga ko ari
bavuga ko ari ku rutonde rw'abaraperi beza ku isi ntago yaba beshe. Ku mwanya wa 14 Ice Cube. Yaba umuraperi ashobora guhabwa izina ry'uwibihe n'ibihe, Ice Cube yaba yujuje buri kimwe uretse kuba yarakuriye muri rap ya old school. Anafite indirimbo nziza z'ubutumwa bwanyuze umubare munini w'abafana. Ice ari mu bahanzi ba mbere bafite indirimbo zakishijwe cyane ku isi ziri mu njyana ya rap. Yashikamye mu murongo w'ibyo akora kuva atangiye kugeza ubu. Mwanya wa 15 hari Andre 3000. Andre 3000 ni umuraperi w'umunyamerika, akaba umukinnyi wa filime. Benshi bamufata nk'umuhanzi mwiza w'ibihe byose kubera uburyo yashikamye mu rugendo rw'umuziki n'imiririmbire ye. Mu rugendo rwe afatwa nk'umuraperi wajyanye n'ibihe, bituma aboneka ku banyabigwi bafite indirimbo zijyanye n'igihe. Benshi mu baraperi bakomeye bakomoka muri Amerika barimo Jay-Z, Eminem, Tupac, Cool, Dr. Dre n'abandi. Muri Amerika hahora intambara y'amagambo y'abibaza niba abaraperi bakomeye bavuka mu gice cy'iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba. Ariko se natwe reka twibaze, abaraperi beza bose bavuka muri Amerika? Twebwe iwacu hano iwacu nta baraperi beza b'ibihe byose, ntabo twakita abaraperi b'ibihe byose. Murakoze, mukomeze mukurikirane channel yacu, tubagezeho inkuru nyinshi. Yitwa Nonaha TV Rwanda. Ngaho kanda subscribe.